Ka-election MP sedang semua Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kelak banlong haduk benai risau mendau senem hadin bala pendap ia kejing pendung kerteng kerpang ni ke Special Intensive Revision SIR kebedang ya haduk mentah. Ha kejing sia election sedang semua Lok Sabha kaladai banlong hau benai nailal mendau senem kebamut handu benai haduk nadu baklat no UMP ulid Dr. Ricky Iji Sengkon. Handai nama bagi Election Commission of India kadang pentelun ya ke SIR kelak berpenjalan syua ya ke election. Ya kena ila ong ba med ba langdo presiden ke UDP. Ha kajuk kepol ha bakren ha kajilang ha ke UDP ha mau ngap mentang sengi ba med ba ong ba baro kiseng saj pertai kidon la kajong kurkam perkat bat kerai. Barwa penpau ya kejing syayong ya kejing mut jing perkat ba ke UDP ha election ajal pusau ka syarem keput. Ula ong ba kidon giba ong ba nai pen yang kertong syu ha kan election MP seng semai nama ba resort MP ajal pusau kerapan syayong ngan. Wat uway unong kesian ke UDP ru la kumtep syaway haka election ajal pusau hendai mental la kendit benriu. La ong ba men ba. Ula benrap ba om simra pendam ya kena kijing ajing mut ban om penyang ketong bat menta ke UDP ka rai ban sayu ketong. Wat la ke HSPDP kampat ai ka rai ban kesian ne em bat kasyong pat haka jing start jongki. Ula ong ba rajet yu ba biban stone ji khal ngap kenta hadin bla bisa sani na pedang gi babun gi bapan tiket ban yakun yi ke election sedang semoy Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Kesni kalau kesni ke kerpang bah kebajan baro ki elected member MLA MDC kila don rekat bangi hak ini ke program lain no IWA namar ki daw ki bamla ban kiar bar IWA ru ki bahab ban mino hadin bakila dap keren namar ki program bat ki kam ki baki ki daya ke ban aten kejingwan bar kejingnya kendu jongi mentang si hang ni hapo mau pelang konstitusi kam de kejingnya kendu tang ban supendap rukom ba kajingnya kendu jongka parti nginum penuan si taum ya pi na ki konsulsi ki bope nginum penuan kai ya pi syaka ni kajingnya lang nrei ngidon ke daung bat kajikit klik ke jongi iwei pa iwei habang iwan syaka ni kajingnya lang kajing keli kami hadir malaklat no UMP ubala job haka arajar al-pusau idong Dr. Ricky kalami kajing keli kumno kane ka election kebansawan kebanhabia tiap bot siteng samoy kanlong ha ka Shillong Parliamentary seat baro ki political party kila dan lagi jong ki rukom perkat ki jongki bat kila dan lagi jong ki jingrai ki jongki lese dangdon ki political party kiban sedang rai kiban pat permi ya ka kerteng ki kandidat ki jongki kaju kajing keli kami hangi ki no yalam jong ka UDP bat kaju kajing keli kami haki non kersiangan ki bai jongi haman kawai pa kawai ke konstitusi langidon ki MLA langidon ki MDC langing imdon ki MLA ngimdon ki MDC ki bamikma hendrai ki non kersiangan ki bai ki buat ki jongi ladang ya pai ya ka arajar al-pusau election kalalong ki AKA kawapen sayong sisa ya ki jemut je perkat jengi kum kidong yalam jong ke UDP bala ka to ko pon nakaliang jong ke UDP da ka jo ka mensiem ka baki no yalam jong ka APHLC ka HPU bat hado kino yalam ki balalin jong ke UDP ngidon ya kata ka jing ko jemut bat ka mensiem jongi ban penim ban pensa ban penkelan
ya ka regionalism tane ya ka minsim jong ka jinglong try mulung ha ka ni gari ka ba ye jungi kombaong makermen mene ladon sibon ke jingkeli bat wat ladon ruk kibaong pa banai penyeng kandidat su akan di ka election namar ka risol ha arjar pesau kalau ka risol kum tu kabala pendum kabala penlengok yakin kersan barok kat hadu bau don we perok ubade no kersan barat ba jok UDP uang hadin dari kedua bala dap bot bala nyau kerisol uang ngam sim tip ba ka election ke bala dap ngacap bot sewai ngakam tip ya ke UDP uang ngam tip kai ba perlu yang apa kan le kata uang ngap kela kar ko perkat ke jonga mentan daladap njau ya kibot hakene ka by election ke pemerintah habai layak keren badia perkat ya kajin perkret nak bentah kane ka ban saya ulang ujong kandidat jongi kumbang laong baladon kibalong banginum sei kandidat su nak parti UDP Henry kajin keli kalong yang presiden yang i kinomi kemar kan arngut ki MLA ya kisangut ki MDC naka Khasias Autonomous Council ya kilaingut ki MDC na Janjahis Autonomous Council ya kinokir kam kino yalam joka parti ya kitu ki bakersan wala ki konstitusi MDC ki bangim semala banyo ki job ka jingkeli kalong sanung nya lai tabot hakasni ba lapan bena ya kasni ban tabot kata kalong kowe ke bum bi ka jingkeli yang ibarok kung ka parti ngem sim pendam no hagita kijing ajimut jong manure babha banung penyang ka didiet su na UDP kung ka UDP da ka jo kasur keladon kijing ekren ba kijing slop hakalama jong ka Regional Democratic Alliance rekat barka HSPDP kumno bangin ya pun kere ya ketika by election ngano mong smosi lade ngamong smobha nrei ngapdiang kumu presiden nya parti bat baga parti boro kawai kapdiang ya kai karai ka bangila sim baga por kaya kalade yang ya ka bangin sim ya karai nakabantau kandidat bat agapor bang sim ya karai nakabantau kandidat ngilahat ban sim marway kum ka parti kait SPDP kamsim pat lala ya kaban ai ya ka kentin pen scam nakalian joka hendrai nakalian jungi ngirang ino haki bakin perkat ya ka dekam or bangilet sekitra yo ka kam ban pen scam ya kandidat jungi ya ka bang ikwa ban pen itu aga joka por ban kerpat tentu ya pi Bapa pilih sekisnong ki konstituensi ki circle ki jopi baro bapin snobha banyak sam banyak tai banyak keren banyak kana banyak pensyai ya we wa kandidat jungi udon hoi hadu mentah katum ke jinglong jerman barobor habaladon meno bakhalat lane barisain nakakam kum ki MP de ki MLA ka constitution ka keren badan kam man perlong ya ka election hapo nriu benai nagasni baklat lani barisain uta UMP lani unomi kema bat lakum no kene ka kenti momenta kala de ban long hapo ka khat kendai ter ubnai Agos menta kasnem kabamut menta la de ubnai Jun stang Julai bat hapo Agos kala de ban long hendrai namar bakaram don katu ka bakiong ka SIR exercise nakaliang jo ka election commission ka kubor ka bangiyo aduk menin kalong bala kumno
ka eleksyon kan poi syaduen ubnai Oktober. Wala kataru ngin up ya kajing pentip kebati kena nakaliang gibor iba penyad ya ka eleksyon.